рӯзи истироҳатӣ ман ба хабаргирии бародари хеле азизу қадрдонам Иззат Шарифӣ рафтам ба шӯъбаи фарҳанги шаҳри Душанбе, ки он кас онҷо роҳбар астанд. Салом алейкум. Дуруду салом молифаҷон. Хуш омадед. Хуш омадед. Хуш омадед. Як лаҳзае омадӣ ки ман интизорӣ надоштам. Хуш омадед. Зинда бошед. нури дида тоҷи сар, марҳамат. ҷои кори мо ва итминони комил дорам ки ҳай қадами неки шуда барои мо иншоалло ки ном дорад. Саломат бошед. Хуш омадед. марҳамат. Зинда бошед. ина қанфит ҳама чизои ширинак омодан мо корро оғоз бекунем. суҳбати мо оғоз шуд аз муаррифии суруди тозаэҷоди Иззат Шарифӣ, ки ҳанӯз касе нашунида ва шумо аввалин хоҳед буд. نه پای راه رفتن نه میل حرف گفتن مرد ناافتاده کاش در بند ناتوانی الله تو مهربانی شب در کوچه ها تا صبح نم نم میزند تا صبح نم نم میزند روی برو همچون حباب روی دلم غم میزند روی دلم غم баъдан мо якҷо тамошо кардем, аз ҳуҷраҳои шӯъбаи фарҳанг дидан намудем ҳамроҳ ва албатта дастовардҳои шӯъбаи фарҳанги шаҳр ва хоса дастовардҳои Иззат Шарифиро дидем. албатта дар анҷом суруду таронахонӣ кардем. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه مخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند کلام مال خودت باش. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری،